It was ways back that this building wasn't used. For one of other reason, it wasn't used, and because the church became too big, and they start getting new offices and new buildings, and these buildings was left empty and nobody used it. And you know, in that time, I always say, just give a lady space and you will see what she can do. En daai tyd het ek 'n droom gehad. En ek het gedroom dat ons welsynsprogramme moet begin op hierdie grond, want reg om die grond en bergies, soos wat ons hulle noem en hulle bekend staan in die gemeenskap, het om ons geboue geslaan. Maar we as Christians just came to glorify the Lord. And we didn't even see their need. Me, like a pastor in the AFM church, it doesn't even touch my life or touch myself when I saw these people around our church building sleeping. But one day, it was raining like it only can rain in Cape Town. There are days on, it is just raining. And that morning while I was coming to work, I saw these people around our building. And for the first time, I believe they are my brothers and my sisters, sleeping underneath a shelter, onder 'n kombersie, onder 'n ou seiltjie, en lê hulle maar net daar. En ek het daai oggend gevoel, iets moet ons doen om die mense se lewens te verander. En baie manhaftig het ek ook na die burgemeester gegaan, sonder dat ek eens 'n afspraak gehad het en gesê, ons moet iets doen met hierdie mense. En hy kom kyk, en hy het gesien, en toe het ons met die mense begin werk, en die Here op alle maniere vir ons voorsien. Soveel sodat ons met 'n kleuterskool begin het, en ons het toe begin met opleiding vir home-based carers. En ek het die behoefte daar geïdentifiseer. Nie so baie matriekmense wat matrikuleer, wat nie die geleentheid kry om verder te leer nie. Want soos jy self weet, as hulle inskrywe by die colleges, is vol. Die colleges kyk wie die beste simbole, en die studente met die beste simbole kom in. En hierdie anders, hulle kom maar hier onderdeur verby, sonder dat daar van hulle geslaan word. En in 2000 het ek daadwerklik iets gedoen. Ek het ways back in 1998 vir die raad die goede voorgelê, ons is goedgekeer, en ek het nooit geworry nie, maar in 2000 toe voel ek, nou moet ons iets doen. En ons het van 2000 af opgelei. En die Here was vir ons so goed gewees. Ons het by 'n stadium, daar's geleenthede wat ons slaagsyfer 100% is. Maar hier was 'n laaste keer, dat ons nie weet wat het met ons studente aangegaan nie. Het ons omtrent 8 tryppelinge gehad. En ons het 'n diens waar ons nie sê, as ons 'n student dit nie gemaak het, ons gee daai student support, hy moet dit maak, ons support hom, ons is so bly vir mevrou Mogas. Sy doen groepbesprekings met hulle, sy ry na hulle huise toe, sy motiveer hulle, ons wil nie een moet uitval nie. En vir die afgelope tyd, en almal die studente wat dit nie gemaak het dit gemaak met die toele weerskrywe. So, ons is bevoorreg dat ons niemand nalaat nie. En weet jy wat vir my so interessant is van die program, is dat ons het studente wat kom van die agtergeblewe gemeenskappe. We have students whose parents can't pay. They go and borrow the money from the bank because they want to do the course. They go and make loans. You know, we have the intake the 1st of this month. It's heartbroken. Over 100 students coming to come and do the course, and we only can take in 20 of that 100. They are crying for doing this course. Here in South Africa, people have a need
to study. They want to study. Mamas with children, they want to study. They are prepared to leave their children at home and come to the college. You know, they will come without bread, but they are coming to the class because they know somebody here will give them today their bread. We actually offer them to use our facility if it is not well at home, because we know how our people stay at home. It's difficult to study if you are a mom, but tonight we want to salute our graduates through rough times, through bad times, like Paul said, through hunger. They came to the class to give their best. And tonight we are here, vanavond is ons hier, om vir hulle regtig te salueer. Hulle het 'n ver pad geloop.